bagize batya rwose mu masaha ya za 4 z'ijoro gutyo bahita batangaza ko basinyishije umukinnyi mushya witwa Ibrahim Djingale nimba ndisomye neza w'imyaka 19 uvuye mu ikipe ya US Gendarmerie Nationale yo mu gihugu cy'iwabo muri Niger. Uyu niwe mukinnyi mushya batangaje, abo umukinnyi wa 10 mu bakinnyi bashya ikipe ya Rayon Sport kugeza ubu ngubu imaze gutangaza. Ikipe ya Rayon Sport naraye mbipostinze ku mbuga nkoranyambaga zanjye ndavuga nti ntabwo re yatuma kuambera abantu batayiganira. Rayon Sport yagize ikiravuga ati ejo kuambere turabaha scoop mubashe kubona ibyo muganira mu biganiro by'imikino ariko tunahe n'inkuru nziza cyane abakunzi bacu babashe kumenya ko gahunda zimeze bamaze kwibutsa n'abareye ko bagomba mu bururu bwabo bagomba kwishakamo umukino. Yitwa Ibrahim Djingale, umusore w'imyaka 19 akina ikipe US Gendarmerie yahariya iwabo mu gihugu cya Niger. Muri Niger iyi kipe ya Gendarmerie ni imwe mu makipe meza ahari ari competitive, afite imyaka 19. Nahoze nicaye hano hanze na Iberi twongera kwibukiranya niri rya Rayon Sport heruka gusinyisha umukinnyi muto uturutse hanze y'u Rwanda. Harya buriya Bagayogo yarafite ingahe? Bagayogo yarafite imyaka 19. Adama Bagayogo ariko bamuvanye mu bato buri yaje ari mu bato. Umutoza Robert Nyeza kubona umwana akina neza baramuzamura, ntabwo bakoze transfer yo kumugura mu Rwanda muri so witwa Ibrahim Djingale naje kubaza amakuru ye Iberi tugiye kuyafatanya kuyaganira. Ibrahim Djingale ni umukinnyi uje gufasha ikipe ya Rayon Sport. Uyu mukinnyi mbere na mbere abakunzi ba Rayon Sport ikintu bagomba kumenya, akina bihoraho, akinira ikipe ya Shan. Wangu ikipe y'abakinnyi beza ba Niger imbere mu gihugu arayikinira. Ni umukinnyi umediateur. Hamagawe 25 nibwo bwa mbere arahamagawe. Jewe hari kambanze mbinjize ku nkuru nasomye yanditswe tariki 21 z'ukwezi kwa 11 2025 y'ikinyamakuru gikorera kuri website gikorera online cyitwa sahel.org. Yego. Iyo nkuru bakoze bari banakoranye interview nawe kuko baramukotinze. Yego. Icyo gihe inkuru bakoze bagarukagaho uburyo yazamutse bavuga ko ari umukinnyi mwiza. Ubundi yagaragaye cyane 2022. Icyo gihe yakiniraga ikipe yitwa 11 Pro. Yego, y'abakinnyi bari munsi y'imyaka 17 muri shampiyona y'iwabo. Ayifasha kwegukana igikombe cya shampiyona cy'abakinnyi bari munsi y'imyaka 17. Yego. 2023 nibwo yagiye muri Maghreb mu gihugu cya Maroc. Icyo gihe ajyayo agiye gukora igeragezwa ry'amezi 8. Yego. Ariko icyo gihe ikipe ntago yigeze imushima. Biba ngombwa ko agaruka mu rugo. Niwe yabyitangarizaga. Agarutse rero muri Niger nibwo bamurebye basanga ikipe ya Union Sportive de Gendarmerie yego nibwo yamubengutse. Ayikinira saison 2024-2025. Icyo gihe iyi ekipe ayifasha muri Super League muri shampiyona y'iwabo bagera ku mwanya wa 4 ndetse banasezererwa muri kimwe cya kabiri kirangiza mu gikombe cy'igihugu. Yego. Nyuma yaha rero nibwo umutoza w'ikipe y'igihugu yahise amubenguka amuhamagara muri ekipe Chan. Kuva munsi rero yisanga muri ekipe Chan ndetse no muri Gendarmerie agira ijambo ryo kubanza mu kibuga. Cyane ubwo wavugaga muri uburyo yahamagawe ariko narindi kureba imikino yakinnye noneho muri ekipe nationale Chan aho yabanjemo ntawe yasimbuye. Yego. Abango bakina na Nigeria uyu musore yabanjemo urumva kugira ngo umve uburyo umutoza mukunda harubwo yamukinishaga nka nimero 8 cyangwa akamukinisha ya wing ibihengetse. Kuno kuntu ubona uruboneka bashaka kumushyira nko kuri 7 ariko aza gufasha cyane mu kibuga hagati. Djingale yari mu kibuga ubwo bakinaga n'ikipe y'igihugu ya Guinea. Hanyuma yari kuri bench ubwo Niger yakinaga na Uganda. Turi muri Chan. Yari kuri bench ubwo Niger yakinaga South Africa.
urumva hanyuma ubwo kuri Algeria bwo yabanje mu kibuga muri match ya South Africa yaje kubona iminota hose yagiye aho atabanjemo yarasimbuye Yego. nta mukino n'umwe iminota 90 yarangiye umutoza Atarajya mu kibuga. atamushyize mu kibuga bigaragaza rero uburyo uyu musore ari umukinnyi utanga icyizere muri Niger ku myaka 19 ntugire ngo guhamagarwa muri national nubwo yaba ari equipe CHAN Yeah. ntabwo biba byoroshye isoko bagize performance nziza cyane muri Ibereye equipe muri kinamo shampiyona. ikipe akinamo ya Union Sportive Gendarmerie muri shampiyona Uyu umwanya wa kabiri ndabona ikipe yatwaye igikombe ari yitwa Neglek niyo yatwaye igikombe ubwo kwizigira twagiye Ako yaguzwe sasa. ate byagenze bite kugira ngo agurwe Ibrahim Jingale uyu musore w'imyaka 19 y'amavuko waguzwe na Rayon mediateri hagati mu kibuga yaguzwe ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 n'umwango Rayon Sport hashize ibyumweru bitatu iguze uyu mukino nibwo nyine ikipe yarangije. yabaye close hari tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 Rayon Sport yatangiye kuvugana na perezida wa Academy ya Mureze mu kwezi kwa gatanu mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu batangiye kuganira kuko urabyumva ni mbere ko ajya muri gendarmerie hari abamureze abamureze bazatwara iki gendarmerie tuzayiha iki kugira ngo aze muri Rayon Sport batangiye kuganira mu kwezi kwa gatanu biza kurangira bemeranyijwe tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu Jingare Ibrahim noneho ayemerwa noneho officially nk'umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport uyu mukinnyi akina nimero 8 n'umwango icyitwa transition offensive za Rayon Sport rero ko ariwe mukinnyi ishobora kuzubakiraho mu buryo bwo gutangiza uburyo bw'imikinire bujya imbere basatira ni umukinnyi w'umuhanga ngo bakaba bizeye ko bashobora kuzamurera amasezerano ya Rayon Sport n'uyu mukinnyi avuga ko agomba guhabwa playing time agomba guhabwa igihe cyo gukina kuko ngo ntibamubona ari umukinnyi wo gutinda mu ikipe ya Rayon Sport cyane bavuga ko ngo bitarenze mu kwezi kwa mbere 2028 bagomba kuba bamugurishije ni umukinnyi wavunnye Rayon Sport cyane abafana bari babyumve muri Rayon bambwiye ko ari umukinnyi ubavunnye pe iyi transfer yabavunnye nubwo yarangiye kera ariko mbere yuko irangira bari bavunitse cyane kuko uwari wamubarangiye yavuga ati umwana z'umupira cyane muri Niger muze kumureba mu mikino y'igikombe cya Afrika cy'abakina imbere mu gihugu muri CHAN ubwo kubera ko Rayon Sport buriya uyu mudete wayo directeur technique wayo Dylan Dienar buriya nawe barangizanyije kera ko azaza kuba dete muri Rayon Sport noneho abantu bose barangira abakinyireyo kumwisha kubenguka umukino w'abatewe umwana w'umupira Rayon Sport ikajya babwira ati rero ikaba contact za DT bavuga ati mujye muvugisha uyu mudete azaba DT wacu umwaka utawe imikino uyu Dylan rero we yafashe umwanya wo kumureba ari harakina nko mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu mu kwa kane gutyo abona umwana z'umupira pe none atangira kuvugana n'uwamureze ngo uyu mwana ntabwo yakuriye muri famiye ye ahubwo yarezwe n'umunyamuryango we ashaka kuba ari oncle we cyangwa wenda undi munyamuryango aho ngaho niwe rero rumufiteho uburenganzira bavuga ngo niwe aje kuko nawe ni mu agent afite bageze kuri uyu mugabo wamureraga basanga ntabwo ari kuri umuhungu we ibitekerezo bye byari gufata uyu mwana akabujya kumushakira amakipe i Burayi no mu Barabu ariyo mpamvu wabonye iriya nkuru yo muri Maroc yabanje kumujyana muri Maroc ntibyakunda ariko aravuga ati nubwo bidakunze nzamujyana i Burayi byange bikunde ntabwo mubona nk'umukinnyi uzaguma hano muri Afurika cyangwa se no mu gihugu cya Nigeria ubwo urumva rero Sport yatangiriye kuri uko gukomera kw'ibitekerezo by'uwamuriraga kumva batamutanga mu yandi makipe byageze aho nko mu kwezi kwa gatanu bakajya babahamagara Rayon Sport ikandika message nko kuwa mbere bakabihorera bakazabasubiza kuwa mbere w'ikindi haciyemo iminsi 7 baravuga bati mwana ntabwo tuzamubona dete bimusaba kujya muri Niger ajya kwibonanira n'uyu mubyeyi we w'uyu muhungu aragenda noneho baricara ku meza baramuga ati rero impamvu dushaka uyu muhungu turashaka kumufata tukamugira umukinnyi w'igitangaza bagenda bamubwira abakinnyi baje muri Rayon Sport bagakomera bakajya mu yandi makipe akomeye
baravuga ati kubera ko akiri mutoya ikipe yacu ni ikipe iri expose cyane, turakina imikino ya Confederation, dufite gahunda yo kubera twakomeza kugera muri aya matsinda niho azigaragariza kurusha uko yagaragara hano muri Niger, kugira ngo n'ibyo bitekerezo ufite byo kumujyana i Burayi bikunde. Bana aricara aramukonvenka birangira umugabo yemeye ku itariki enye z'ukwezi kwa gatandatu basinya amasezerano, nibwo basinye. Uriya Rayon Sport yiceye diri yararangiye kera, nibyo gutangaza abacu Pulawu n'abandi bose, ariko umukinnyi wa mbere basinyishije ni uyu muhungu witwa Jingare. njyewe rero kwizigira na Ibera ndibaza ikibazo kimwe giteye gitya ko Ibrahim aje ikipe ya Rayon Sport kugeza ubu baratubwira ko bakiri mu biganiro na Richard. Biragaragara ko ndayishimiye basinyishije ni Singizwe Christian, basinyisha Ndikumana Fabio. Uyu mukinnyi kandi uravuga uti mu ngingo z'ingenzi ziri mu masezerano agomba kubona umwanya uhagije wo gukina. Rayon Sport ikamurekura mu kwezi kwa mbere 2028 ajya mu yindi kipe. None bisobanuye ko Richard bagiye kurekura bakamureka akagenda, kuko nimba ba Fabio bahari ba Christian bahari bose bagomba gukenera umwanya wo kuzakina. Ikigaragara nuko Rayon Sport ibi byose turimo turaganira Rigoga, negociation zayo irimo irakora n'uburyo bw'imicungire y'amafaranga. Rayon Sport hari ibintu itarabasha kwiyangajamo, kuko amafaranga parti nini yitwa amafaranga ya Rayon Sport yategereje tariki ya mbere ukwezi kwa karindwi. Rayon Sport tariki ya mbere kwa karindwi hageze, ni muri iki cyumweru. Ubundi icyitwa engagement nini z'abakinnyi bakuze ba experience, kuko ubu Rayon Sport urimo navuga ko yamaze gusinyisha abakinnyi 10. Dushatse twagenda umuturane tubareba baranatangira kampu umunsi abakinnyi 10 reka mbakubwire twagenda tubanyuramo umwe ku wundi. Abo bakinnyi banza urangize iyo ngingo ubundi tujye umukinnyi. Iyo ngingo rero impamvu yanjye nayivugaga gutyo nuvuga ngo abakinnyi nka Richard barimo barasa miliyoni yasabye 30 Richard 35 Olivier Kwizera ushaka 25 zaragabanutse. Kwizera Olivier shaka 35 ku mwaka umwe Kwizera Olivier shaka 35 Zuberi na Tatu bashaka miliyoni 30 bombi. Urumva izo deals Henry Musanga ushobora gusinya ku munsi w'ejo, nabyo turabigarukaho. Nawe ukeneye ayo ngaya ari muri za 30. Izo engagement zose Rayon Sport izirekura mu kwezi kwa karindwi, kuko ubu irimo iranegosia nta mafaranga menshi ifite. Amafaranga irimo irajyana ku isoko nayo kugura aba bakinnyi bahendutse bakiri bato bafite talent baza, harimo n'abaza bikopesheje. Ariko ngarutse ku kibazo cya Rigoga yaratubajije avuga ati Jingare ko akina 8 ubu biragenda gute kuri Musanga na Richard? Hari amashini y'inyuma kuri Musanga na Richard. N'umwango rero icyo navugaga ni ukuvuga ngo ikigaragara ni uko engagement z'abakinnyi bakuru bagomba kuza kubalansa squad ya Rayon Sport. Ndimo ndavuga ngiye ko mbibona birimo biraza muri iki cyumweru cy'ukwezi kwa karindwi, kuko nibwo Rayon Sport izafite amafaranga nubwo Ibrahim yasinye bakaba bashobora kuza kwerekana Musanga na Richard ibiganiro birakomeza encore. Ariko Richard kwizigiye burana nabonye Richard ari kumwe n'umutoza, hari ingingo yafashe Richard aragenda mu parika neza muri parking ya Cercle Sportif de Kigali CSK ari nigiye mu gasport. Hano hakorwa ibiganiro byinshi byo Barino. Sinzi ukuntu byagenze kugira ngo bahurire, baragenda bafata imodoka barayifunga hose n'ibirahuri barica baraganira. Nanjye nababonye ndi gusohoka ngenda ariko ndabona ni hari ingingo ndebye neza mbona Richard n'ibisatsi nabandi ntabwo mva hanga akamoto manete kukurira ndicara bamaranye isaha 40 uhari mpari nibere ngo nanjye nigira kuri WhatsApp yamagara za telefone ndabona ndagenda ruko bano basanga ari wamagani misa mbimenya kana mpamvu wamamagaye bero ujye umamagara amfatiyo arabana hamagaye bitari ngombwa bango rero Richard bisa n'ibiganiro byagoranye bagira abo byangajemo umutoza hari ingingo mbere yuko agiye Burundi arambwa ati no mukonvenke turi ko byakunda bana nganya mbona aringa kubita kuri vora kwa kuri muri mu modoka bana yitotomba mvuga ati unyira amasezerano urabibona ikipe imeze gutya na gutya Richard ukabona arazunguza umutwe pe ukabona ari kinatishimiye bara muri Rayon Sport mu kwezi kwa mbere uburyo bamufashe cyaje bamwe ibyangombwa byo gushaka ikipe hanze ikipe yamaze kumubona banga kumurekura asigaje amezi 6 ibyo bintu byose ntabwo byishimiye. Rayon Sport rero ubona ko hagati ya Richard na Musanga hagomba gusinya umukinnyi umwe
hagati yabo babiri umwe ntabwo byakunda ko basinyira rimwe bomba ari babiri amahirwe menshi rero ni Musanga ni ukuvuga ejo niberekana Musanga bizaba birangiye ibya Rishari nimubona Musanga asinya ibya Rishari bazaba basa naho biretiriye kujya kumusinyisha kuko abakinnyi bo mu kibuga hagati babaye benshi kandi bakina gushyiramo abakinnyi mu gice gisatira ntabwo barashyiramo abakinnyi benshi mu gice gisatira abo bawinga abo bataka na ba nimero 10 bivuze ngo rero Musanga nimubona sinye ibya Rishari bizaba birangiye hanyuma kwizigira mbonye message uvuye muri Reyo bambwira gahunda urumva uyu munsi Rayon Sport yatangira camp Igicumbi yatangira camp irabere